welcome back to my channel. CSAT ki se amu hawra ko CSAT se mamang the UPSC ki prelims 2026 ki 25 ki ko 25 ki CSAT ki question sima thang phola ko do da ko ki angka ki sarok ki do adu do sima kham sa thars mamang 24 go to 25 go to se aina question sa amamam to sa kari gino hara gadi question amamam to sa mai ki type sing do ko to na ki formula sing ta ko na manam oira kan ko masisu aina tawduri sa ayamana prime number yo den. Consider the following the 500 natural numbers. How many of them are not divisible by any one of the 2, 3, 5, 7 and 9 ko 100 500 numbers natural number ni hangiba question sina not divisible by any one of this ko divisible by 2, 3, 5, 7 and 9 harak taragadi ko gi 2 na divide over yadaba ko aduga 3 na divide over yadaba 5 na divide over yadaba aduga 7 na divide over yadaba number ko 9 na divide over yadaba number aduga putu aibani se divisibility haiba anka makak lei ko aduga pan taragadi yamna lu bani ko yamna lu bani hadi aduga pale gadi step by step ayama ma panarani se kamaina hot kani hairagadi koina prime number ki principle kara lei ko prime number ki principle aduga hanin se ko prime number ki principle se prime number के principle खरा ले prime number principle में यंग से को aha बड़ा divisibility तो हन हाइलाइट चा हाई सके divisibility से होट क्या है रखा दिया कोई ना my formula पाता है को 2 5 2 को 5 अमसुंग 10 की divisibility होट क्या है रखा दिया अगर ये अगर हम होट पे आ रहे any number में को तो मैंने कोई ना example लेने को any number में कोई की 12 आने खरा 12 से 2 से even number होता है रखा दिया है दिको अदुम मां से कोई ना 2 से even number होता है रखा दिया masi se divisible by 2 ni haidoi ne ba ko adagi amuk kadaw ka haraka 5 oi taragana 5 ki oragana 0 natraga 5 na lower ba habidi 15 gumba natraga 10 gumba natraga 25 gumba masi gumba se kadaw ba koi ki divisible by 5 na haidoi ne ba ko haidi modi yenga dum khangi da ko adaga 0 na lower ba adoi taragadi 0 na lower taragadi 100 ba ro 1000 ba ro moi se kadaw ma 10 na divide ba masi de moi na akoi na mid na yenga khangi ba ko adagi next na kay na harakanda 3 amasung 9 3 amasung 9 sina koina masing do kadoba koigi example do ko example na masing se koina 255 253 hare kala se 253 se kadoba ba koina mai masing sin tin jan ba abadi 2 plus 5 plus 3 abadi 10 ko si je dum tin jan ke mai ko wa se si je tin jan ka na masing se 3 ne divide over yam ra ya da ba yin ni 3 ne divide over yam ba ita ga di akoigi divisible by 3 kali ko 3 ne divide over 6 gi ya je ko ita ga di 6 253 hare se 3 ne divide over ya da number ma oi doi ne ko adamai taw dana akoigi 9 gi su samani ko 9 gi su disit se jiki 2 7 9 hare kala se 2 7 9 se koina disit 2 plus 7 plus 9 se kya ta hai ko 18 dai sige 18 plus 1 is equal to 9 sige 9 se divisible by 9 ni ko divisible by 9 oi ta ga ni madu ko koina 9 na divide over ya ni na tra oi ta ga di 279 se ka do divisible by 9 hai doi ko adamai taw dana akoigi magi rule and regulation ko rule and regulation मैम ama leire rule and regulation मैम से 3 ga 9 gi su khangani ko aduga atopa 11 gi sina khara lui ko 11 gi sina kitang khutchangi habdi any number koi gi selection number ma piram ko 3 kare kya na piram se 3 ko 11 ki se ko 11 ki se 3 5 8 6 ana number piram koi gi number se si se tase ba gi thanga thanga number ani se ani lo to se to maning lo de gi thigala ka de ko maning lo de gi thigala ga 8 6 3 5 smile lo ga mai thanga thanga number se minus tong na ga minus to ko number se ta ba do minus 2 se plus 2 adu do tinjan na ba do adu gi number do kari gumba 11 na divide over ya ba adu ta na ga di divisible by 11 na traga di 11 na de ko hai di ko da mai na hai se 6 9 2 hai kala se 6 9 2 se ekala so maning de gi thigala ko na ani ni 0 na tham jale so 0 minus 6 kya no minus 6 ko 9 minus 2 kya no 7 na tra minus 6 ka 7 ga di kya ta ni minus 6 minus 6 7 ga kya ta ni 1 ta ni 1 11 na divide over ya de adu ta ga di akoina masi se 11 na divide over ya da number ui doi ne ba ko masumai taw dana anka se swaina 11 divisibility ki anka se hol ani ko aduga special case khara lai like koi ki ko koi gumba koi divisibility se number karam number koi ki 7 ko 7 13 ko 17 aduga 19 haiba number hom jena check taw ha ra di number hom se ke koi ki ma lai ba number se koina par hom thona khado kani like sigi 7 ko 7 haiba ma 95 haiba ko 95 haiba 7 haiba ma 95 ang khado kani 7 sorry ko 5 haiba ma last digit haiba ma adu duga kado ba remaining part haiba
last digit sina kaino 5 ko remaining part 79 si number chi last is aduga magi formula se lesa pa formula se ngo pa formula sa ko kari ko divisibility se 7 gi divisibility yengi ha ga di remaining part ko minus 2 into last is every day si sila to 79 se remaining part ni ko minus le de aduga 2 into last is every day last is 5 metra 5 into 2 10 admai to ga minus of the tar ko number do kari ko ba 7 divide to ya ba 69 7 divide to ya ko aduna 795 have se 69 divide to ya kan 7 divide to ya ba aduna my key formula just like using my 3 gina 13 7 gina remaining part by minus 2 by minus 2 into last digit adagi 13 gina remaining part plus 4 into last digit ko adagi 17 gina remaining part minus 5 into last digit adagi 19 gina remaining part plus 2 into last digit minus divisibility se sekaway but over the 7 13 17 19 gizidi divisibility pa hang na de ko aduna pha jo sai class magidi sige mata ki 2 5 10 3 9 11 sige de mirai line no koi khang ngam ni ko but divisibility ki angka gi ayaba sigi basic se khanga ga dum khote yani ko next koina ngasai gi prime number calculation for prime number yawa ki calculation se kamai tawne hara kanda sigi basic rules in khang bi se ha basic rules ne kaina hara kanda 2 is 2 se katane even prime numbers atai atopa even prime number amoliti ko aduga 2 ga 3 ga se katane consecutive prime numbers atai atopa thangna consecutive prime number amoliti ko aduga prime triplet lai ko prime triplet se 3 5 7 se katane Pythagoras triplet chanwa prime numbers ko adagi prime number masing hai tare ko number of prime numbers prime number masing se number of prime number masing se koina chara masing se thilo ko matamda koi gi 1 dagina 50 box se select prime number 30 le 50 dagina 100 box se select prime number 10 le wa ni difference la 1 dagina 100 box se prime number kya le 25 le ko adu su khanga ni ko adu ga prime number se koina prime number ni na te se koina khang ya ha ga di select yam nungai ba rule ma khak se select le ko yam nungai ba rule ni ko sigi rule se sige yung rule 6n plus minus 1 rule higher khani ko akoina any number kudama na higher a number man na pyramid example na 37 na number pyramid hai 37 na number sa nang na prime number na na tabra se ko higher de sige 6n plus 1 form na thamane hai 66 plus 1 ko 66 plus 1 6 into 6 plus 1 6 into 6 plus 1 na thamba yare ko 6n plus minus 1 gi rule form na thamba yare adu ta adu mai na thamba yare ta ga ni madu prime number oiramba yare ba su chu na oini ham dinati ko prime number oiramba yare da section law ko ada 53 ji so koina 6n plus 1 form na thamba adu na oiramba yare but 25 cd 66 into 4 plus 1 by n but ma je prime number oiramba yare adu oide ba akoi khang 25 cd prime number na de ko adu na masigi rule se always not always true ne aina aramba hapa mini ko not always true but ayama na di chung gani wasi ko abi ayama na chung gani koi gi kadang har kada 6 into 6 plus 1 6 into 6 plus 2 ka plus 1 adi kudama na har 39 har kala se 39 ka ibi 6 into 6 plus kya 3 na 6 into 6 plus 3 cd plus 6n plus minus 1 you form the EBI ya de na ko adu na masigi 16 39 se ko na prime number na te na dum declare to ba ya but prime number oiram ba ya na chingna ta ga ko na reset phasana to bi ga ni sini ko sigi rules na haining se kai na ka na prime number se ko na natte ha ba di ko ni ilai line ko pa ya 6n plus minus 1 ha rules na prime number natte ha ba si ilai line ko prime number ase ba prime number ni ha ga ka to di kala dum la lu yi ko prime number ase ba ni ha ga hai ba se kala dum lu yi ko adu ni ma haining ko aduga next ka daga kana square root test se han uski question dugili ya important oi ko square root test ka inara kada koina ai assumption ma pira ke koina question ma le question sida anong number ma pire 1 ko na 200 ana pire kala se 200 ha number se kinang question sa hangi ba ko hai prime factor puto prime factors ko prime factors puto ko prime factors puto na question da hangi ba adu ta ga adu prime factors puto na question hang square root rule se pan be square root rule ha di kai na ka da ko gi 200 sigi ma gi square root kwai nak na ba oigira ama square root ama putok se ko kwai nak na ba oigira ani ko ko 196 ko kwai nak na ba square root se ma gi 196 ko 196 se ko na around kai hai do 13.9 ko divided 13.9 14 na divided le 14 na divided le adu tara ga ko na 13.9 14 ba hai kala se approximately 14 ba hai kala se so ana 14 le prime factor ai se kai na ga di magi number se 200 chi 200 chi ko kana to ba ya ba
number to high ni ko adi prime numbers to divide of magi factor obe ma divide of number prime numbers ado 14 gi makha da loi le ramani sin prime sigi square root te sin hai chi kai kanda any number ama ki magi prime factor to ka ra gadi magi prime factor sing sa 14 gi makha da le prime number sin 14 gi makha da le prime number kya kya na 2 3 5 7 aduga 11 aduga 13 ko 14 gi makha da le prime number sin si ne ba aduna 200 ki prime factor kya no ha gadi 2 3 5 7 11 13 oram be have ni ko si oini have ni te oram be have ni adu ta gadi adu si gi rule se ma khangi ta gadi prime factor gi rule prime factor gi square root rule se ma khangi ta gadi ko ngasai ang ka bi line ko ngam ni ko yani na sida si 143 have number like 143 so magi quite nearest square root so 144 ni 12 ni prime below 12 se 2 3 5 7 11 at the prime factor of 143 can only be from 2 3 5 7 in can have ni ko so so na ta ni have na ti ba can have ni ba ko can only hai se can have ni ba ko system to man kan ko can have ni ba so sure have na ti ba ko o prime factor to si oini have na ti ba but prime factor to sigi number se si number se gi helo hai ko hai di ngasai gi square root magi square root 12 se si gi swing helo 12 ki mama da le hai di 13 143 se 13 na ka so divide over ya prime factor oil magi ko adu ni man hai ni square root test na adagi all number with the same digit sama na ba hai tare ko adu se 11 se ka tane prime number adai di kuda mana 111 se prime number na te 1111 se prime number na te si gi 2 mari se prime number na te hai di same digit over number se except 11 na tana adai di prime number na te composite number na tane ba adu su rule khang lo ko tu tare gi sigi rule se khang tare gi ngasai ang ka da pan chala se ngasai gi square root se pan chala se koi gi 100 se 100 ne chere number lai hai tra adi tare gi akoina 100 se magi 100 sigi koi gi square root test to se 100 sigi magi prime factor putok se 100 sigi prime factor putok tare gi akoina kamai to be prime factor putok tare gi husike prime number rule adi square root rule to pan chan ni square root pan ga gi 100 sida square root putok tare gi 10 natra adi tare 10 digi hena ta ba factor sing akoina prime factor hai di 10 digi hena ta ba prime number hai di kaina 2 3 5 7 ko adu da nasi ga prime number sing se masi se magi adi 100 sigi prime factor ngata ne how many of them are not divisible by any one of the 2 3 5 7 and 9 adu tare gi masing kya no hang bani na ko karigumba akoi gi masi se prime factor ne ha gi tare gi akoi khange madu di kai no ya kan prime factor se na di akoi divide over ya roi ba divide over ya roi I mean di kano sing se di prime number sing se prime factor na kadoma prime number sing se divide over ya roi ba ado sida sigi prime factor sing se sida yaubra yung 2 yaure 3 yaure 5 yaure 7 yaure prime factor aina prime factor ko to sigi maram sa haire ke ko si sida p se 2 3 5 7 haire se prime factor nga ta ne ano sigi 9 cd sida yaude 9 cd ne si 3 na divide over ya da number ko di se 9 na divide over ka shu ya na roi hai di 9 se 3 ki manung 3 se 9 ki manung yaw sa ne ba adu na 9 cd ko ne ignore to focus ya ignore to ko 9 ji yaude ne khala su ya kai na 3 na divide over ya da number to 9 na su divide over ya roi ba adu ka ai na ka da 2 3 5 7 ai ba number se sigi 100 ke prime factor oire ko 100 ke prime factor oire sidigi he na su saw roi sidigi he na su saw roi ko adu tare ga di si any number sigi 2 3 5 7 se prime ko kano so oire prime number sing so oire prime factor so oire 100 ke adu tare ga di moi me na divide over ya da number sing di masina divide over not divisible by 3 this masigi moi mari se divide over ya da sing di kari oire ni prime numbers na to oire ni prime numbers kari gina moi adi prime number masen ani se prime number masen se ko prime na ta not divisible by this side target prime number na ta ne adi moi na divide over ya da number sing se prime number na ta ne habi 2 3 5 7 habi se na divide over ya da number sing se ka do prime number na ta ne adu ga minus da ama so hari number ama so wala uri number system da ko 1 hai ba 1 si prime factor da yaw de ko adu na ka do ha ra kan da moi me na divide over ya da number ha ra target moi me na divide over ya da number se ka no prime number sa ta ne prime number sa ta ne moi me na divide over ya da number se ka no prime number sa ta ne prime number adu ga condition se ka do ba ha ma prime number ni first condition second condition da ka do ba 100 tagi less than oiga da ni ha ba ko 100 tagi less than oiga da number ni adu ga prime number na ta so ne adu target 2 3 5 7 se si da 100 के prime factor ने हारे अदु दुगा कदगे आइना सी 2 3 5 7 से कतंग लोबगी मरम तो prime factor कतंग लोबगी मरम तो खंगनी को कगिन हारे गति prime factor से होइतारे गति अखोइना आदि मसी से डिवाइड होबा यादो 2 3 5 7 से कतंग कंसिडर तौर से कगिन 100 के मनुंग लेबा नंबर हारे इने 100 के मतुंग लेबा नंबर दे अखोइ सी से पुछोक ngam को 100 यम को ngasai prime number masing 1 dagina 100 फाउबा के लेबा मनुंग prime number से क्या लेबा 25 ले है 25 number ले है 25 तो मोय मरी से खाइदो क्रोबा मोय मरी से डिवाइड तौर बनिना अदु 25 की मोय मरी खाइदो के तागे 4
क्या तारे 21 तारे 21 तारे को अदो 21 चुंगदा है 21 से लांदे को 21 से लांदे कई ना है कोई 1 है नंबर हम से ले 2 3 5 7 से डिवाइड तो याद है नंबर हम से ले करी 1 है अदो सुनिंग सिंग 1 है नंबर से 2 3 5 7 डिवाइड तो याद है अदो ना प्राइम नंबर 100 अदुगा नंबर करी थर्ड सुबदा नंबर 1 है से अमने क्या तारे को अदो तारे गदी 1 है नंबर प्लस ऑफ तारे गदी 22 तारे आंसर को सिगी क्वेश्चन जी याम ट्रिकी ओइबा क्वेश्चन नि खरा चुलु बा क्वेश्चन नि खंदरगदि को अदुगा कय हाइनि अखोइना prime number ne हाइबसे पुथोक्तरगदि अदुसु यादेको अदगि less than 100 consider the first 100 natural number हाइरेनिना less than 100 ओइदबसु यादे कइना less than 100 ओइजगदि prime factor gi अंकसिदासु लादोइने को क्वेश्चन 25 लोरे क्वेश्चन मथंगी क्वेश्चन अमु येंसे क्वेश्चन 26 के अंकसिदा हाइसे कइना हारगदा ax से कदबा 4 ga 8 का gi मरता ले हबा y से कदबा 2 ga 7 ga मरता ले हबा सुमाइना तोबा क्वेश्चन से हंगा अबा को then what is the ratio of the maximum and minimum value and सुमाइना हंगा ratio से हंगा अखोइना खंदुसे कइना हारगदा ratio से सिगे ratio से याम सिंपल फॉर्मूला नि को से ratio is equal to हारगा ngसागी x से x की वैल्यू से सिसे x वैल्यू से अखोइना सिसे 4 से मिनिमम x नेबा सिना 8 से मैक्सिमम x नेबा सिना मैक्सिमम मिनिमम x ने सिना मैक्सिमम x नेबा अदु सिना मिनिमम y नि सिना मैक्सिमम y नेबा अदु सिदगी दम इराय तो पे हाइदि ratio से कइना हारगा अखोइना अखोइगी maximum x plus maximum हाइबदी biggest or high तारे को biggest maximum x plus maximum y को अदुगा सिदना minimum से सिगी x को minus maximum y स्वान तौर पर थोपया है maximum x क्या है ना maximum x 8 नि को 8 plus maximum y क्या है ना 7 नत्रा अदुगा minimum x क्या है ना 8 नति 4 नत्रा अदुगा minus maximum y क्या है ना 7 क्या तारे अदु तारे गदि सिदी मथकना 15 तारनी मखादना -3 तारनी अदुगा सी क्या तारनी -5 तारनी -5 ते यावब्रा यावद्रे तारनी नन ऑफ द सिगी जस्ट यामना सिगी फॉर्मूला से यामना स्पेसिफिक ओइबा क्वेश्चन नि फॉर्मूला नि को अदुना सिगी फॉर्मूला से खंगगदि खंगे खंगद्रगदि खंगद्रे को उपाय लेते ले हेना सो अखोइना वखन तौरना खोलबई दरकार तादे जस्ट क्वेश्चन से खंगगदि खंगे खंगद्रे क्वेश्चन खरा लुबम से लेको सिसिदि if you know it you answer it if you don't know then skip it हाइबदे हाइगुम्बा क्वेश्चन दुरिको खोइना मा हाइछि कइनो p हाइबा मागा k हाइबा मागा प्राइम नंबर अनि लेरेबा को अदुगा मागी फॉर्मूला दिस माइ लेरे is also a prime number मसिगी फॉर्मूला दे चला कांदा प्राइम नंबर अमसु तानेबा इ तारेदि p square plus k से कदवा सिजे is equal to prime number मा तारिबा प्राइम नंबर को अदुगा माजि कदवा less than 30 सो हाइरिबा को अदु तारेदि कोइ कमाइन इबे यारे p plus k less than 30 अनि इबे यारे को अदु तारेदि कोइ नसिसे कदवा what is the number of possible value of k k की possible value सिंग से क्या आनो सिने तादि प्राइम नंबर नि को प्राइम नंबर नि कोइ हा हा मदा कोइ k हैबा नंबर से कोइ ना स्माइल लोक्सल सेबा k हैबा नंबर से p square plus 2 ने लोक्सल सेबा अदुगा नंबर क्या लेगी येंगा सेबा p square से नंबर क्या लेगी येंगा सेबा p square is equal to minus क्या तारनी minus 28 तारनी sorry p square is less than 28 तारनी p square से कोई ना सी प्राइम नंबर कनोनी है बनी ना p square से less than 28 p square से कनो कोई प्राइम नंबर है प्राइम नंबर से कोई लोक्सल लगी येंगे को 2 लोक्सल लगी येंगे सी 2 square 3 4 दी 2 यार p से क्या ताब यार p से 2 हो यार 2 बाय p square 4 होती ना को p square से कईगुम्बा 3 होने कल से p से कईगुम्बा 3 होने कल से p से कईगुम्बा 3 होता है कदी 3 square क्या नो 9 28 के तुम लेस दे 30 p 3 6 यार p is equal to 5 क्या नो 5 to 25 ना जा p square 25 minus 25 is less than 28 और सी यारी p 7 यार बा 7 7 49 28 के हेन करे अदु तो यार कंडीशन से सी p से कदबा कईगुम्बा को k से 2 होगी मतलब p से either 2 नत्रगा 3 नत्रगा 4 नत्रगा 5 हो बे को 2 3 5 हो बे कईगुम्बा अखोइना if करिए if k is equal to 2 k is 2 ने हाइबा मतमदा अखोइना p से 2 नत्रगा 3 नत्रगा 5 होबे को अदो अखोइना कदोगा हारकादा येंगसेबा p से कदोगा p से 2 होइलेसेबा ले case 1 को case 1 द p से 2 होइलेसेबा p से 2 होय तारे गदि अखोइना k से क्या तारे p से 2 होय तारे अखोइना k से क्या ताबे p से 2 होय तारे 2 स्क्वायर यो को से येंगसेबा p से 2 square already 4 already 4 already मासे less 4 already 4 already करी k से क्या तारनी k is equal to क्या k is equal to आदि सदस्य हो p से p square is equal to p square से क्या होगा 4 हो गया k से क्या तारनी तो 4 से
prime number ni si prime number 30 dagi less than over prime number sing jidi kari prime number haragadi koina 2 dagi horasi 2 3 5 7 dagi 11 13 17 19 ni bako dagi 20 17 19 23 adagi 23 yan sisi ni sini bako ade sigi number sing sida prime number sing sida koi ki sigi value sing k ki value sing to tene k si kya ta hai p square ni p square 4 hoga ni ade taragadi p square 4 plus k se 2 hoiba yai k se 2 hoiba bra k se 2 hoiba bra p square plus 2 p square plus 2 hai di 4 plus si p square case number 1 se p square hoila si 2 square di 4 hoila si for p square sina 4 hoiba matam da k se kya hoiba yai k se 2 hoiba yai ko if ado k se 2 hoina se option ga k ki 2 ki se low ro kam se ko k 2 ki se low ro kam se k se 2 ni option ga p square se 4 hoiba matam da k se 3 hoiba yai ko adagi 4 hoiba bra anati 5 hoiba bra 5 hoiba yade 5 hoiba bra yade now what 3 5 7 11 13 17 19 23 hit and trial method ni ko si hit and trial method tawdo yade ko si ngo muni yang se p square 2 square 4 ta ni p square si 4 si 4 ta ni si 4 ta ni aha ma ki condition chi yang se 4 ta ko 4 plus k is equal to prime number less than 13 है 4 plus k prime number less than 13 30 की होएन गाय तारे के p plus 2 2 से p plus 2 ना 4 plus 2 से याद है 4 plus 2 से 6 ने prime number ता दी बका छुका अदुना 2 से कथा क्यों नहीं बको याद है अदगी 4 plus 3d 4 plus 3d सबे नत्रा prime number ता याय याय 4 plus 3 याय को prime number ता 4 plus 3d सबे नहीं prime number अदगी 4 plus 5 से याद 4 plus 5 9 prime number ना ते याद है ये तो सत्रो 4 plus 7 दी क्या ना 4 plus 7 दी 13 ni yai prime number ni 4 plus 11 di yabra 4 plus 11 di 4 15 ni prime number na te yade 4 plus 13 di yabra 4 plus 13 di 4 17 ni ko 17 di prime number yes 4 17 di kya no 4 17 di 21 di prime number na te 21 prime number na te ko 4 19 di yabra 4 19 for 23 yes yai ko 4 23 di yabra 4 23 di kya no 4 plus 23 di kya no adi ta for 27 masi prime number na te yade adigi sigi makha prime number lady adu prime number khana ro kai na less than 30 han ni ado sigi sida yari si kai no 3 ne 7 ne 13 ne 19 ne moi mari si yari ba adigi yeng si ko case number 2 da p square is equal to 3 square mi yeng si 3 square di 9 do ta di 9 do ta ga di sister angka jam samjan me yari si ha ba gi case ka tane khara san boys ani so bai case da di kai no koi si 9 ne ba ko yeng ko 9 se si 9 no ha se ke to mo si se formula se 9 no se chala se ko 9 9 plus k is equal to prime number 9 plus k is equal to 9 se kai no odd ne ko k se kai no adu tare ga di si prime number prime numbers ni always 2 na ta na odd oidune odd adu tare ga di odd ani te chalaga odd ta ba ya de odd ani te chala di even ta ga de odd ba ga si even na ga te tare ga di odd ta ga de rule da ni always odd ka even ni te chala ga di odd ta ga de aduna k se ka to ga kan da even number oid ga de even number so oid ga ba k se ga sa gi prime number so oid ga de hai ki to ha prime number to prime number so oid ga de k se even number so oid ga de prime number so oid ga de condition apa katang lai kadi 2 2 wai condition se katane mo ni ya case number 2 gidi k se 2 katang oi ni ko atai to oi ya adagi case number 3 da wi se case number 3 da di koi gi p square se kya ta ni p square se 5 square ni ko 5 square se kya ta ni 25 ta di 25 ta di k se kya oi ni ko this is mind game ko sana de se 25 ko 25 ko adu da kya to ba si se even oi ba ko si se iban oi ba si se odo adu ta k se 2 ko k se 2 ka tane condition se but adu yung 25 plus 2 se kya no 25 plus 2 se 27 nga sa gi to 9 plus 2 se 11 adu na prime number adu ta be ne ba ba ni se tin chala ka su prime number ta han ga da ni ba adu 25 plus 2 se kya ta 25 plus 2 se ni 27 ta si prime number 27 di prime number na ti ko adu na si gi condition su ya ra adu last ya ra condition se kai kai no ha ga di kya no 3 have 7 1 2 3 4 5 5 ka tane na kare answer se sini ba ko hot ai gi wana this is a lift out ra ni ko ai gi wana di kai na di upai lite swaina sum sang ko le di koi ngam moi ko aduna yamna lu ba question ai gi wana di oi se ko ai di yam sang man le ko condition ba la ko hot ba se tension ba su ya ro da si ko ba question tension ba ya na do mo ng spot ba oi ngam di ko ai do tension ba ngam boy ta ga di kana nam ta comment ha bi ra ko next
there are n sets of number is having only 3 positive integer with LCM equal to 1001 and high CF is equal to 1. What is the value of n? This question is a question. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯏꯅ ꯁꯝꯅ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏ ꯉꯝꯗꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯝꯍꯟꯕꯗꯤ ꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ 1001 ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯐꯦꯛꯇराꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦꯕ 1001 ꯁꯦ ꯁꯦ 2 ꯂꯩꯔꯦ 7 ꯌꯥꯅꯤ 7 ꯀꯣ 7 7 minus 7 ꯀꯣ 7 7 2 28 143 143 is 13 into 11 ko adi taragadi 7 into 13 into 11 ko magi factor sing se magi factor sing hai tare factor sing se kai kaya na haragadi 1 ama le ni factor ko 7 ama le ni 11 ama le ni 13 ama le ni ko adegi purina le yang si 7 11 di 77 ama le ni ko adegi 7 ga 13 ga di 321 7 91 ama le ni adegi 143 ama le ni ko si 13 11 to factor sing se le what is the value of n having ma hai kai no har kan n set of number le maduga 3 positive number le with LCM se sig 111 style ko high step se na 1 time adu tara ga akoi na consider akoi gi assumption ama tawse assumption se kai no har kan let ko nga sai number hom do 1001 ko x y b a set number ama ni sig number ama ni number ama hana putho se number ama hana putho yeng se adu ga pairing same se ko number ama ko assume tawre ni ko akoi number se kya adi sida question da mo ni yung ko question da ka tawe more than I and ama yawi unlimited number am yawi more than I am the no 10 over 100 over 1000 over 7 answer is 1000 tar ko yari adu na mana 6 7 8 have se sumaina piram tar ga di UPSC sumaina 6 7 8 and piram tar ga di akoi na yeng check taw se kai na kan da sigi more than and I ka na have option am yawi tar ga di ko masing se I tagi head ba masing labor yeng se ba assume taw ga koina ka ba na assume taw ga sida set ama thame 1001 xy ko sigi xy se puthok se ba sigi xy puthok ba yam line ni kai na ga di manu se hai do kai no set question da hai se kai no set ama lai a b c hai kala si masigi set sigi magi LCM se 1001 tai ko high step sina 1 tai hai aduna akoina a se kai do ba a se koina 1001 so hen bai wari ni ko b ga sigi se koina khangde b ga sigi se koina xy kala si ba da ka do magi condition do LCM se ka do ba sigi set sina apply to ba se condition se ka do ba LCM se ka do ba LCM se 1001 time LCM se 1001 time masing ama yawe 1001 ba masing ama yawe adu da xy an yawe magi LCM se 1001 ta han yawe ta ga di x sigi x natraga y se must be a factor sije ai hare ke ko kan sigi assumption se akoina number ama 6 abam le 3 abam le 6 abam 3 am sigi magi LCM se ka ta 6 time like na 3 se 6 ki factor ne habdi 6 ki manung the 3 se yaw se meaning adu ki concept ni ko pa ni se 100 x y na hare ta ga ni magi LCM se 101 time sigi number se ta ga ta ga ni x y se sigi manung the yabon to meaning the x y must be a factor of kare 1001 x y se factor of 1001 have condition se le next na ka do high step se ka do high CF se ka do 1 time high CF 1 ta ba meaning co prime na ta x and y se co prime na ta ne co prime am di anima co prime oine meaning di kai no high CF se 1 ta ga di co prime ni ba si su kan lo co prime ni definition da ba ni high CF se 1 ta ga di ma do co prime ni ha ni ko adu ta ga di x y se factor of 1001 hai 1001 ki factor di kya no sida le 1 7 11 13 77 91 143 ko adu ga x y se co prime su oi hai ko co prime hai adu ta sidagi co prime oi ba pair kha ka se sidagi co prime oi ba pair di kari pair le ha kari pair le 1 7 le ko 1 7 pair ma le 1 7 adagi 1 11 le ko 1 11 1 ki series ama le gai do moi kya le ni 1 11 1 7 1 11 1 13 1 77 6 co prime na te mai factor so mai high step se 1 ta de co prime moi kya pala pun le ni total de 1 7 1 11 1 2 3 4 5 6 total de 6 ama le sile moi taruk le ko adu ta option number 6 is sum mai ko co prime atopa sa ya ri bi 7 ga 11 ga co prime mani 7 ga 11 ga co prime ko 7 ga 11 ga adu ta ga di 6 oi ba ko moi taruk le gre sida tare chu gre ba adu ki 11 ga 13 ga co prime mani 11 ga 13 ga co prime adu ta ga di 7 chu oi ba ko adu ta ga di amo ko 11 ga 13 ga co prime 7 ga 11 ga co prime ko 7 ga 143 ga di co prime ko 7 ga 143 ga co prime oi adu si su co prime oi adu ta ga di 8 so oi ba adu ta ga di hen to e sida 8
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ 101 XY ꯁꯦ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯁꯤꯁꯦ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯂꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯇꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯔꯦꯠ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯃꯥꯄꯜ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯅꯤꯄꯥꯜꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯅꯤꯄꯥꯜꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 8 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯆꯨꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯖꯨꯝꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯪꯀꯁꯦ ꯍꯣꯠꯄ ꯁꯥꯟꯅꯩꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯪꯀꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯂꯨꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯄꯩꯈꯥꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯨꯝꯁꯟ ꯈꯔ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ 29 30 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ